Siyalibingelela lonke isihlobo esithandekayo namhla ntambama ngegama lika Jesu Kristu weNazaretha. Sibonga inkosi esithandileyo njalo yaseboleka lesi sikhathi ukuba siphile nje sizwe ilizwi lenkosi. Isihlobo zami sokuyisikhathi sokuba silalele ilizwi lenkosi likhuluma phakathi kwethu. Xa uThixo ekhuluma asivuleni inhliziyo, sivule indlebe, simuzwe uJehova. Lokho akutshoyo sikwenze. Abantwana bakwaIsrayeli baphendula uMosi bathi konke uJehova akutshoyo sizakwenza. Nathi masitsho njalo nxa sisondela nje phambi kwenkosi ukuze uJehova asibusise. Sihlobo ezithandekayo asiphatheni amaBhayibheli ethu ke sisondele. Sihlale phansi silalele enyaweni zenkosi. Ogulayo kholwa uzaphila khathesi ngokushunyayelwa kwelizwi likaThixo. uThixo esebenza phakathi kwethu azale kutsha ngcwelise embese ngamandla ngelizwi lakhe, ngoba konke kugoqelwe elizwini likaThixo. Inkosi mayisibusise sonke.